wao ni the top position politicians. Makoretwo makigia chances kugerera one card itago ya tribalism. Kwe mundu ugunikite ni undu wa card ya tribalism nyago. Haya, thaisi ire Gen Z na tribalism. We are all speaking in one voice. Correct. President witu ri niwe William Ruto ri. Hatiri undu acenjetie. Like for my case, niera ni nyenda kwaria ma. Nie ndia muthurire. Na gitumi ne giki I listened to the president who was there. This person served as the deputy president for 2 terms. Na president yukagitwira ati maya ngai ndamuthaitha iciri ariko nyukwa akiuga maya inyuwe nitaitwo heanaga na kunda akiuga maya ngai ndamuthaitha akiuga atiriri gutire tugikorwo turatwarithia ngari nie ndi haha gibara-ini ndwarithitie ngari ri murango gai ikangari kamba rikaruta murango rikaruta giti gicoka kurora gakora ngari ndiri nitwerirwo and he talked. Mutongoria wa bururi Uhuru Kenyatta the retired agitwita sagana agitwariria agitwira atiriri nie ni njikarite na mundu ri no ithuĩ tugitwa ni twi muno tugitwa ni twi muno kumukira. So right now ni turagetha kiria twahandire na ngauga atiriri hindi ingi tugithie guthurana ni wega twibundithie na ithuĩ twita this generation we are teaching even our parents. Na nikio raigure tukiuga mangiaga gucenjio na aciari aitu ibari ciao ni tukanyita tondu turenda atiriri tugithie guthurana ri let us look at this person what he has done and what he is willing to do. No tutikanathie guthura mundu tondu ni twerwo atianga mundu uyo tariu kuga ati yangu kumi ati nitwerirwo yangu kumi yako kumi ri is that something to make you go vote for somebody ati uthi ugathura mundu tondu ati ni anyitanire na uyu reke tuthurage andu kuringana na kiria mareka na kiria tuonete meki. Good. Sawa, rais.